Borjana Hawar Alom Royal Bengal Tiger Dopu ke patini ji aphan WWF pen ingnam ajo kamera ki bipon. Ingnam rai kom sai khat tumpen kang hua thengpi kenep long. Lang parpan kidam dai thor alang rai long check adalong kaino pena jog rat ka cheleng kisung. Kardom pinya da berta long pen elisangpi marvelous rong parpi nonarju iktha berta angton pen. Kidam tang chitini phai phoning ve lakhain koiraisi Borjan constituency angkang Central Range manja Karbi Anglong East Division ke parlo rong plimpla monsing teron arong amikar Bidya Singh timung ahem achainong api jonthom honthe meme Royal Bengal Tiger pen kachone pon mate kepathi dekang adimalong chitini phai troxy arni WWF lapen Forest Department atum adimalong an camera fitting asai ke klempon WWF Project Officer Sarkam Rongphar Jirsong Tiron Field Assistant Jayanta Deka Tumlapen Forest Staff Atumpensi ke phua dimalong khumri damlo kopia pima pu kapatini pameji aphan kadokave camera phli an fitting tekanglo Lapen hithi arui aphian si labangso camera pen ke pangthega sai klempon poputa chini ponlong Lapen rongara ratumta kedo kedam kachire poncha phan chuning ri pedopon Dilapen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Ili tumalong riarlo kupia potsi thengpi thengprang nangkivir bomloma pulote thengpi kanghua tum kili thupega joksi ili tumalong ri lapu ana kelangme kai ke clear senga dim setame piniar nike thengpi kangho tum kisik thu ongama jonghele nep setame kangho tumta nangte nang nete nepu asonsi piniar ni anta ingnam keparu asai ington telang Botor bokan lejong si mesenangji polote thengpi thengprang pensi thedunga kerap longponji halaputomon arni mesenangji pusi non malom Assam Sarkar pen ke pathik pon thengpia klim sitame e pon bomlo bontamil lapuili tomalong rialong bangke ingnama thengpi ke paru pen thengpi kang hua tuma bangta nang tenang neteni pua tengsi ingnam rai ko masai khia tum jong hele ke tonbor isitame thengpi kang hua tumta ajara bidi penon thengpi kang hua bangke ingtonte Lapuson si nijang Karbi Anglong arlo dongkamukam Forest Range arlo sitami kedamtang ni phai trogar ni ajo por phai ke pa por malom ingnam rai kom sai khiatum ke ton kelanga por ahut inglong anat pen ke wan bom ke bi trok kep so se ingnam athing pi kang hwa gari ne ponlong se dongkamukam Forest Range along an vandetlo bonta halapu gari kate wara tuma bang ke kang ting ajo asai ke me chensi men kaderamat komatsi bang so thing pi kang hu ke wan maki chinilong lelang Kopia thengpi ma hithiador ko anma kopi ko sonpensi kenep longma ingnam rai ko masai khia tumpen labang so thengpi kenep dunlong puthak pherang ke tuma phan angton pen nange pachini dona lamthe arju ponsina Niltum protection arrange staff tum patrolling kedamom hut how inglong pe sinang sun ta how sorgari ke amat patrolling kedam hut khang dulo amat thengpi gari benak ajo around 10:30 molom sile so gari kinap long la niltum la dongkam conference angkang area long sinap ta ho la salona pen jalju ya dak la kopia theng kini dak to niltum tetap check eta pi lang lo lagi makri salang se Canada market value bang pan le la market value around 50 to 60,000 baht doi Ilito mabang Putin sitame ingnam rai ko masai khia tuma phan det choton block lera ilito me thang sitame thengpi kang hua tuma phan khang dunangji thangbak ma thengpi thengprang pen hello ilito mesen atomon arwe arni lang kelongpon dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong live Akas Hyundai Birla Dipolong penang lito maphan offer mati birta kemi nangkewan pido. Nangli offer kilong ponji laki extra venue news pen kedang lok ki ongtunga gari.
Anparta Akas Hyundai Ningkaning Koi Kichok Ningkarong Pen Scratch and Win offer sita make patu padoponji. Bangso offer along nang likelong ponji Neos Exstar I-20 venue lapen akaprek agari. La siklar dagalam thekelong ji aphan humri ignon Akas Hyundai birla dipolo. Lapen kachini pa meji aphan la screen along ke paklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon. Lakhain koira trok Dwarbaguri MSC constituency angkang Deitor alang roi long lang parpan kidam atuar long Deitor alang roi check adalong kahino pinga jok loka charlia mumar lapen radatum kisung kachetong nang. Lason si towar dolong kawe penta loka charlia mumar tum loka charli kisung kachetong thetan khangjang. Lapen radatum kisung naike towar kawe delong kawe lapen me kawe henlo. Lason si non Deitor angkang lang parpan kida manathu check adalong kahino parpika jok loka charli amumar lapen rong asaratum kisung kachetong thetan khangjang. Nasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangmate EM Richard Tokbia Phan nang ravek thapusi kachuning ri pon pado. Tum score dam ke bang sita iduk do bikri galon tum score dam bang sita kalila kaitala son si tum hilat bom dam bom yal hai ke non nasonak taxi un de kachuning ri pon chulo ni tum bang ni tum hala pendam pet ti ahut pengke la si bang hai sita ayam lang the punita dilong phanta asap o puni I ning ka the ave chot alam lo tuar ke avelo mane nitum la kado kave student la rong sor kado kave stame la bangso dilong si ni tum par pona pu mane ba do tu mane scooty do tum ke la bangso ache ka dilong si kado kave tum stame par pona pu student tum stame par pona pu ansin da do charle hamle ko la bangso tuar dam pona dolo la bangso dilong pe na kaching koi la milik tum stame mechanic ka si dilong lo okay lo camera si sari char tong dia pan chung de ke lama la bangso adilong ni sen mane tuar ke dam ke bang si sak se pin la person adilong na pi na pon son te News report Karbi Anglong live. Lakhain koira trok Dwarbaguri MSC constituency angkang Deitor Samson Singing T open stage along Taekwondo Academy Training Center along students at Dumaphan Taekwondo Green Belt exam kepipo. Labangso Deitor Taekwondo training along coach kipi mate master kipipon lage Mr. Gogon Loing Taekwondo Black Belt 3rd Anparta National Taekwondo referee along si Clemdon Bom. Abang pusi ladak Deitor Mini Stadium Playground along Kipipon. Lapen ladak Deitor Taekwondo Academy Training Center along students atum non bangke batum aphansi training pipon bom laki bangke babang phu atum aphan nonamat thanpon bom. Labangso Taekwondo Academy ke chengsi ke white belt si en ponlo lapen ke damtang arni pen ladak Deitor Taekwondo Academy Training Center along ke cheng training piponlo lapen ke chiti ni phai trok siar ni an ke chiklo johnny ke chok si Taekwondo Green Belt exam piponlo non Deitor Taekwondo Academy Association atum lapen Deitor Langklangwong Sports Association atum nang chirap chetudun pena joksi Taekwondo Academy along osomar nangka charli dun atum do olo puta Gogon Loing pen thanpon Deitor Taekwondo Academy আৰু Mohramok Taekwondo Academy দুইটা একাডেমীৰ মাজৰ যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছিলে তেখেতসকলক লৈ এটা বেল্ট এক্সাম অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই বেল্ট এক্সামত যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰশিক্ষাৰ্থী আহি ইয়াত তেখেতসকলৰ পাৰদৰ্শিতাসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু সেই দুইটা একাডেমীকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে আমাৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক গগন লং ডাঙৰীয়া তেখেত এক্স আৰ্মি হৈ পেলাই বৰ্তমান ৰিটায়াৰ্ড হৈ আহি তেখেতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট সংখ্যক কষ্ট কৰি আগন্তুক দিনত একোজন সুনাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে তেখেতক আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীকে
শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। একচুৱেলি মই দেউথত টাইকোৱাণ্ডো একাডেমি 2024 চন 25 জুনত মই ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ আৰু যি ধৰণত বাচ্চাবিলাকে ট্ৰেইনিং পাব লাগে সেই ধৰণত মই ট্ৰেইনিং দি আছোঁ আৰু বৰ্তমান এতিয়া মোৰ দেউথত টাইকোৱাণ্ডো একাডেমিত মুঠ ষ্টুডেণ্ট টোটেল 15 জন হৈছেগৈ আৰু আহিব লাহে লাহে চেল্ফ ডিফেন্স হয় সকলোৱে মানে সহায় সহযোগত ল'ৰা ছোৱালী যিমানটো উলিয়াব লাগে দেউথৰ জেগাৰ পৰা আমি সিমানটো উলিয়াই নিবলৈ Charlie, mata karate ke Charlie lage kachiteng fan gali it is self defense and sports ase kaddo ko besta me manghu nang ne gili tum la Charlie lo bte chetheng yere ji chebong yere ji la gali chetheng long le chebong long le lage it is a part of sports apor si kaddo ko besta me non apor bang gili tum la sports aba angke tum paching thur poni papa prang poni la si la de thor de huri angkang lo ke do penangana o somar students atum taekwondo ke Charlie aning hang lo ta hai nang tum ta me wang pen le dak dai thor along han bom la so long nang tum ta wang pen nang Charlie dun me la pen ini tum la non la so taekwondo along han bom amaster amen la ke gogon loing alang li ke ex army ex Indian army 1 star la pen si alang li than pon News report Karbi Anglong live. Tanda pinya da berta bangkila pansi kang tonik lo do mithak me kardom.